رايحه فين؟ ايه ده؟ ايه ده يا بنت الغداره، يا بنت الغداره، بص طلعك ايه يا غداره يا حياة يا بقى. يعني ايه بقى ده؟ يعني ايه ده بقى؟ يعني ايه بقى ده؟ يعني ايه بقى؟ ما انا بقالي ساعتين بقى عماله الف لوحدي، ما كنتش اعرف ان لازم اجيبها. لا كنت يا جماعه، كنت مش لعبه، مش مكمله، انا اتعصبت. انا تحملت كميه ضغوط وما زلت اتحمل كميه ضغوط. لو بني ادم عادي لازم يجي له سكته قلبيه ويموت. هاي يا سكاكير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هلعب جنشن وتعالوا نشوف هنعمل ايه سوا. بس قبل ما نبدا ما تنسوش لايك وفولو للقناه علشان يوصلكم كل جديد يا شويه سكاكر. بصوا انا بقالي كتير بلعب ومش فاهمه في اللعبه دي اي حاجه، نانوبه بجد. وحد قال لي ان المفروض اجي عند البتاعه دي، بس مش فاهمه بتعمل ايه. بتعمل ايه انتي؟ بتعمل ايه؟ مش بتعمل حاجه. بصوا انا المفروض الاقي البتاعه الزرقاء دي، بس مش عارفه الاقيها ازاي. هي دي اللي بتفتح البرج الطويل الاحمر ده، عشان حاولت اعمل اي حاجه فيه مرضاش. مش فاهمه برضه اعمل ايه. يعني المفروض اعمل ايه بقى؟ بص انا لقيت ان انا ينفع اطلع اتشعبط كده فوق. تعال نشوف، اكيد في حاجه فوق، يعني اكيد في حاجه فوق بما اني ينفع اتشعبط كده. يلا يا بت اطلعي يا بت، يلا. تعمنا اخيرا طلعت. ايه بقى المميز هنا؟ في شلال هنا شكله حلو صراحه. ايه بقى؟ شايف؟ بصوا في حاجه هناك. تعالوا كده نشوف ايه دي. يا رب ما يطلعش منها وحش. هيطلع منها وحش ولا حاجه يجي يضربنا؟ ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ ده عايزه ليفل 34. انا جيت هنا على الفاضي ده. ايه ده بقى؟ يعني انت عبطت على الفاضي. انا دلوقتي عماله اقتل في الوحوش واخد الصناديق. في وحوش كده عماله تيجي وابصوا كده عماله اقتل فيهم بقى، بس مش فاهمه في اكيد في حاجه المفروض اعملها بس مش عارفه. تعالوا بقى كده، انا اخدت بتاع اللي بتطور الشخصيه. تعالوا نطوروها. تبقوا ليفل كام؟ احنا ليفل 8. يلا كده نطور عشان نشوف هنبقى ليفل كام. بقيت ليفل 10. ده احتراف. ده احتراف بقى. ده كده احتراف بقى. شوفوا كده، ده احتراف. في حاجات غريبه بتظهر لي واقتلها. بصوا بتاع الزرقاء هناك، هي دي اللي في الكتاب، هي دي اللي في علامه الاستفهام فوق. استنوا، احنا نروح للبتاعه الزرقاء ونعمل نفسنا مش شايفين الوحوش دي. يلا بينا. ده جايين ورايا. ايه ده؟ تعالوا بقى اوريكم كده بقى. تعالوا لي كده، تعالوا كده اوريكم. ايوه اديله يا بت يا جامده. ده احتراف. ده اصلا ده احتراف. انا لسه بلعب اللعبه. بصوا بقتلهم ازاي. كان في وحوش كمان اصعب من دي. انا عماله اقتل في كله وعماله اقتل في وحوش كتير، بس مش عارفه اعمل ايه. بصوا البتاعه دي اهي. يلا بقى ورينا هتروحي فين بقى كده. يا رب في الاخر تجيبي فايده. معلش يا جماعه صوتي يعني عامل كده عشان عندي برد يعني، وبتلاقوا في خشونه كده في صوتي، بس معلش بقى استحملوا بقى. ايه ده؟ يا ايه البتاعه دي؟ البتاعه دي ركبت فيها؟ ايه ده؟ ايوه يعني المفروض اعمل ايه هنا؟ اجي نط فيها يعني؟ انط فيها؟ نلعبوا سبوي؟ نط فيها ازاي؟ ايه ده؟ دي وقعت تحت بقى. يا بقى عليكي بقى يا بنت استغفر الله العظيم. اطلع تاني. اطلعي يا بنت اطلعي. المفروض احنا ننطوا في التلاتة ازاي؟ يعني هنط فيهم التلاتة ازاي؟ يعني دي تتعمل ازاي؟ برضو وقعت برضو. طب دلوقتي انا مشيت من هناك عشان معرفتش اصلا اتسلق خالص البتاعة دي. بس هنا المكان ده غريب. يعني ايه البتاع ده؟ فتح ازاي؟ والبتاعة دي فتح ازاي؟ ضربها؟ فتحش خالص. ده مقفول. خلاص امشي. مش عارفة. ايه ده؟ البتاعة الزرقاء هناك تاني. هي تعالي هنا تعالي. ايه بقى كده؟ تعالي لي بقى كده عشان انا عماله ادور عليكي من بدري. رايحه فين انت؟ بتجريني وراكي يعني؟ بتجريني وراكي؟ ايه ده؟ رايحه فين؟ ايه ده؟ يا بنت الغداره، يا بنت الغداره، بص طلعت ايه يا غداره يا حياة يا بقى. شوفوا ايه الحاجات دي اللي طلعتها لي دي؟ اول مره اشوفها. يا لهوي دمي بينقص. انا المفروض اهرب. هموت. امشوا انتوا بتجريني ورايا برضه. انا هموت حرفيا. الو اجروا. البت دي البنت الزرقاء بتاع الزرقاء دي اللي كده. هموت بجد هموت. شوف البتاعه الغداره بتنط ازاي. هي دي تاني مرة هموت ولا ايه؟ وايه ده؟ المفروض هنا في مهمة افضل انط اضرب البتاع ده من غير ما اموت. بصوا دمي برضو نقص تاني وشكلي هموت. انا حاسة مفيش حل غير اني ارجع للبيت تاني، بس رحت لها كذا مرة فتشوفوا هنعمل ايه. رحت لها كذا مرة ما بتعملش حاجة واجي ماشية. فايه بقى؟ يلا بقى حبيبتي، يلا حبيبتي بقى. اصل كان في العلامة دي جاية على الشاشة من بدري. هفضل تتكلم كده. تتكلم يا حبيبتي سامعين. سكيب. ايوه المفروض اعمل ايه؟ هي بقى امشي واسيبها زي كل مره؟ يا بتعمل حاجه تمشي زي اول مره تمشي يا جماعه. انا جيت لها كذا مره كانت واقفه مكانها. يا رايحه فين؟ عارفين لو يطلع اللي في بالي انا هتشل. عشان لو طلع اللي في بالي بجد انا هتشل. لو طلع اللي في بالي هتشل عشان انا بقالي ساعتين عماله الف وما مشيتش وراها. لو فتحت لي البرج هتشل. انا بقالي ساعتين بحاول افتحه لوحدي من غير ما اجيبها معايا. ايه الشلل ده؟ استنوا.
يعني ايه بقى ده؟ يعني ايه ده بقى؟ يعني ايه بقى ده؟ يعني ايه بقى؟ ما انا بقالي ساعتين بقى عماله الف لوحدي، ما كنتش اعرف ان لازم اجيبها. لا كنت يا جماعه، كنت مش لعبه، مش مكمله. انا اتعصبت بقى، مش مكمله بجد، مش مكمله. عشان بص انا بقالي يجي اسبوعين عماله العب وعماله الف، مش عارفه افتح البوابه بتاع البرج ده ازاي. محدش قال لي ان انا المفروض امشي وراها، محدش قال لي. انا متعصبه، انا متعصبه. ده كله في الاخر طلع ان انا لازم ارجع لها يعني وامشي وراها. ده ايه ده؟ مع ان انا متعصبه يعني ماليش نفس، بس ماشي. بما اننا وصلنا لنهايه الفيديو، اعملوا لايك واعملوا فولو كده عشان انا متعصبه يا شويه سكاكر. ماشي يا سكاكر، اعملوا بقى كده. مش قصدي يعني اتعصب عليكم، انتوا حبايبي حبايبي.